like you're nothing, but you wanna be something. Yeah, well, all you really need is hope. I just want you to trust me if you wanna be something. That's right. Let's go. So I can learn how to love. Yo, what's up mga bay? Good morning. Nakataron sa Kish, no? Kish Sticker PH, ilang shop, mga siya. So, gi-invite na rin, bisita na silang shop. So, na to, si Bamos Motovlog. Kaupa na to. So, si Axel Motovlog. Oh, Axel eh. So, karon pa may nagkakita-kita, no? So, nagha pa mga motovloggers na mga rin. So, musot taron taon-taon. Sota na rin mga bay. Tayo mga kopwa, motovlogger doon eh. Makampin ako to. Sige. Padong naman to sila gakan na. So monisod sa shop sa Kish Sticker PH mga bay. So na tayo mga gwapo, dili gwapa ng mga kauban ng mga vlogger. So support mo na mo ha. Ginagmay rin mo atahon. Okay. Nari sir ba? Hindi ko sure kung... Okay, kuya. Shout out. Shoutout kay Juan, Axel Motovlog na tagawan. Shout out sa mo kagalingon ba? Sa mo page. Shoutout ko kay Zach. Shoutout kay Zach min, nakamotes, gabike-bike, buhag dato. Ay, Zach Min eh. Shout out sa page. Shoutout ang PT Rider. Please subscribe. Malang. Guys, shoutout na sa Cebu Motovloggers PH. Nila Zakmi, Ben Sherda, Yoga Kaida, Mick Moto. Shoutout nila. Dara, kinakusgan. Shout out, kinakusgan. Mana go? Mana ka? Balik, namtasud. Guys, Axel Moto Day TV. Yeah, Axel Moto. So, kinsa na dia, ari ami dire karon dayon kung makita niyo ugma wala nang hit. I-grab the opportunity. So, natay mga available dire guys, mga sticker, kung mabuhat mo og decal sa motor na dire, mga hologram sticker na apo dire, tinted visor na apo dire, ari mo sa shop. So, nara mga sample naray. Mga na itong mga sample, mga hologram sticker, fighter gani. I think 25 pesos ang isa ni, no? So, nasa sila yung mga keychain. So, karon mga bay, iya may vlog din, no? So, natawag, vlog po sila din, no? Iya. Ato na yung power na sinaligan sa Kish. Shout out, Master. Shout out ako sa Kish. Ada itong ma'am diri. Ay ma'am. Shout out ma'am. Shout out po sa akong ex. Yay guys, sa gabi X eh. Ex-boyfriend. Busy na kay karon dito speakers. Busy na kayo sa speaker. Pinagtagpo pero hiniwalay ng shop. Next kami ron. Hindi naman may kuya kung shop. Listen up to me now, every word that's out of my mouth. Wake up, it's me. You're gonna follow your dreams, or are you just gonna be another cog in the scene? You feel the hope in this beat, yeah, the hope that you need to proceed and be exactly what you want it to be. I feel right and I'm proud, hype and I'm loud. I'ma shout all about how I feel in the now. Ain't nobody ever gonna try to change me. Till I'm dead, pushing up daisies. I'm alone in the crowd, I won't feel down. I got hope right now, and I know I'll be found. I don't really care just what all other haters gotta say. I know everything I do is gonna make a veil. So yung mga bay, so ang ilang shop no located ni sa dire sa Banawa. So ang makita niyo na Shell ito. Shell. So na sa Shell gamay mo na nilang shop. O kinsa na mo ari dire libre sticker papilit. Ang pagpapilit ay libre ha, pero paliton yung sticker. Forward pa. Ilig yun naglube na eh. Lube, tirada kaya di papilit o ilobe. A few inches later.
Rexland lang malakas. So mga bay, ato mi sa production area sa Kish, no? So kita-kita dito, koyol ta nila. Lambramos. Sabay na lang yan, mamutol. So ato mi sa production nila na area. So kita-kits. 5 minutes later. So mga bay, nataron sa production area sa Kish, no? So mo na yung area. So, garage nila, garage. So musod taron taon. Later. So mga bay, musod na ta silang production, no? Mo na yung area. Chede. Sir, kuhol ka sir. Yay. So mao na ilang production mga bay. So dire buhato ng mga decal, sticker, then ipasa dito nila sa shop. And when you feel like you're nothing, but you wanna be something, yeah. But all you really need is hope. I just want you to trust me if you wanna be something, yeah. Then all you really need is hope. Take a look in the mirror, are you seeing some fear? You hear the voice in your ear, can you start to see clear? Are the bad thoughts near? Or can you be where your feet are, yeah, when you stand right here and say no? I'm never gonna give up, I'm never gonna slow. The one that doesn't give up, never loses to a foe. The one that can show to myself I could go all the way to the top, can't stop me. I'm a soldier, always closer till it's over. Older, but I'm bolder, moving forward, older, never slower. Good to know ya, don't go make me drop my shoulder. You need to believe you can achieve everything that you dream. Everything that you need is in the air that you breathe. It's in the mind that you feed, it's in the time that you bleed. Every second of life is another blessing to me, yeah. And when you feel like you're nothing, but you wanna be something. So karon mga bay, natay print karon, no, sa atong motovlogger na kauban. So ongoing printing ni siya. So mo na atong printing machine karon mga bay. So kita mo ni printing machine. The best kay printing machine mga bay. Alright. Ano ni smile mo ko nga mas mo. So mo na sila, no, naglinya. So ongoing, stay care ni sus masayot nagsulti ba ang puta ba, no? Ang puta rider. Ang puti riders ongoing yung sticker, no? Sponsored by Kish Sticker PH. So ayaw mo kalimot mga bay, so like lang mo, so follow sa page sa Kish Sticker PH sa para karagdagan na mga updates. So karon pa picture sa mi, no? Documented. 2, 3, go. Pili mo paspas na ni dresser, ambog naman din na pita. Wala problema sir. Ano? First time nila ako makasticker. Grabe, no, motovlogger pa ya, tigpaspas pa. So all around ni siya mga bay, no. Ako kita gusto. Kish, baka naman. So mga bay, nata sa cutting area, no, mo ni na area na ikat ang sticker kuman sa printing. So karon ang atong sticker ang ikat una, no. Bera, mo na jud ni. A few inches later. Na natong pinakaulo sa Kish, si Circuit. Abot na. Siya ang mga OG dyan kami. Si Sir Kid, siya tagpuntan. Behind Kish, Manila. Thank you sir. Okay, vamos. Welcome. Vamos. Yes, sir. Ang puti sa pinakagahi po. Gahitil. May ilabok. Hello sir, welcome. Nga kani pinaka not but not the least. Meanwhile. Guys, this is Rexland. Siya po yung bale main na gumagawa ng mga orders nyo lahat. So siya ang operations head ko dito. So
So, by the way, I'm Kish, the man behind Kish Stickers PH. Pero, hindi ko to magagawa kung wala tong taong to. So, I'm very thankful to have him. Any inquiries regarding our services, pwede niyo siyang i-contact. Engravings, soon, full sublimations, jerseys, balaklabas, and other services pwede rin hanggang sa until aabot din tayo sa mga customized na sewing products, meron din magkaka-available na rin tayo. So in short, for now, regarding sticker printings, all outdoor printings, I think almost available po tayo lahat. Sticker PH na page nasa Facebook, and napod sila yung Shopee store, no? Sir, no? Naasa. Kasi nga sa Shopee ganito. Same rin po Kish Stickers PH rin po sa atong Shopee store sa Shopee, and then sa Lazada I think wala pa na akong i-activate na may contract sa Shopee good nga di pa kung live. So katong mga lagyo nga mga Bisaya yan po, taga Mindanao, Negros, pwede na mo mag-Shopee. Bisaya represent, Bisaya represent. Through our page. And then among raman na siyang COP or COD to LPC lang. Dili lang sa Shopee. Pwede ka punta mo COD, open ta sa COD tanan. Need is hope. I just want you to trust me if you wanna be something. Yeah, let's go. Yeah, it's what you need when you're down, need when you're out. It's what you need when you're sad and when you feel left out. You feel an energy drought and then creeps out, but with a little bit of hope you can figure it out. Keep your head high even when you're down inside. Through the pain you fight and through the painful nights you keep striving, keep trying, keep driving, rising, keep thriving. A few moments later. Begin, love. So mo pa paglaso mo mga bay. Jabe lang sa malas man. Sponsor din ni Sir Keith, no. Salamat kayang palunch. A little longer than a few minutes later. So mga bay, dire na lang takutob, no. So naataron sa production shop sa Kish Sticker PH. So sa ganahan mo order mga sticker, decals, mga patent o visor sa helmet, magpa-decal sa motor. Order na mo or PM na mo sa page sa Kish or order na mo online sa Shopee. So available na siya, guys. Responsive rin ang mga page. So don't forget to like and subscribe to my channel, Virus Reds TV. Signing off. Yeah.